Svim osnovnim školama u Crnoj Gori donirano je preko 4000 mikrobit uređaja sa dodatnom opremom. Sa 50 različitih komponenti omogućeno je kreiranje različitih programa, čime su sve škole dobile mogućnost osnivanja klubova za programiranje. Realizacijom projekta Škole za 21. vijek i Nastavnik za 21. vijek pod pokroviteljstvom British Councila i Ministarstva prosvjete u prethodnih 5 godina sve škole u Crnoj Gori su dobili jednu veliku podršku u smislu kreiranja klubova za programiranje, edukacije nastavnika, osposobljavanje nastavnika za izvođenje nastave informatike sa tehnikom i obogaćivanje programa samog informatika sa tehnikom sa ishodima koji se upravo odnose na ove cijeline, odnosno programiranje. Petogodišnje djelovanje Britanskog savjeta krunisano je državnim takmičenjem koje je održano u aprilu u Podgorici. Među prijavljenih 74 škole bio je veliki broj škola koje dolaze sa sjevera i seoskih ruralnih dijelova, kao i sa samog Primorja gdje se i danas nalazimo, i posebno me raduje što su te škole osvojile određene nagrade na samom takmičenju. Realizovali smo rukavicu koja detektuje pokreta prstiju. To jest kad mrdemo mi, na primjer, 2 prsta, pokazat će nam drugo slovo. I to slovo će nam pokazati na jednu aplikaciju koju smo realizovali s pomoć App Inventor i koja se zove ABC Mikrobit Marko Nuculović. Za ljudi koji imaju poteškoća sa govorom, i baš je dobro to jer ova rukavica htjeli smo da bude kao da mogu ljudi da kupuju ovu rukavicu pa da pomognemo ljudima svuđe. Kutija se sastoji od reciklirane plastike i ima 2 LED diode, zelenu i crvenu. Zelena je kad je buka ispod definisane granice, a crvena kada je iznad. I ima vizualni i zvučni efekt. Vizualne treperi, a zvučni proizvodi zvuke kao pištanje. Ima dosta djece sa autizmom, dosta je kategorija, njima je svima zajedničko taj problem sa bukom, reaguju baš teško. Pozivam sve institucije da obrate pažnju na ovaj projekat zato što može pomoći ovoj kategoriji djece i od sljedeće godine se nadam da će se primijeniti u školama i drugim institucijama. Udaljeni smo 115 km od Podgorice. Ovo je škola Bogdan Kotlica koja ima 30 učenika, od toga njih 7 pohađa Mikrobit klub. Glavni cilj našeg projekta je bio da samim tim što smo napravili naš projekat olakšamo domaru posao i da nama ne bi bilo hladno u učionicama. Napravili smo projekat zvuk toplote koji bi u svakoj učionici stavio po jedan mikrobit uređaj koji bi svake 3 sekunde mjerio temperaturu i slao je domarevom mikrobitu. Ako bi bila temperatura iznad 23 stepena, alarm ne bi ništa oglašavao, ali ako temperatura sađe na 23 stepena ili niže, alarm bi se oglasio i samim tim domar bi znao da treba da naloži u učionicama. Obuku je prošlo 85% nastavnog kadra, a za projekat nisu se vezali samo oni iz oblasti informatike i tehnike, već svi koji su vidjeli mogućnost napretka škole i učenika. Sam poziv prosvjetnog radnika je doživotno učenje. Tako da prvi poziv kada je stigao za Školu za 21. vijek, odmah smo se prijavili, ja i koleginica. Obuka je bila jako dobra, kvalitetna. Pored naših redovnih zadataka i obaveza koje imamo u školi, mi smo prije 2 godine pokrenuli i Mikrobit klub u školi. To nam negdje daje za pravo da animiramo i ostale kolege koje nisu iz ove oblasti da se oprobaju i upravo kroz ove vannastavne aktivnosti svojim učenicima pruže nova saznanja. Kad je krenuo Mikrobit klub sa radom, rado sam se odazvala pozivu uprave škole i priključila timu. Prvi put kad sam se susrela sa Mikrobitom, primijetila sam da mogu da napravim vezu između mog predmeta biologije i programiranja. Mogu da napomenem da je organizacija od strane British Councila bila fantastična, da su djeca i nastavnici maksimalno ispoštovani, da je žiri stručno radio, onako posvetio se svakom projektu, sa ljubavlju su se obraćali djeci, što je nama vrlo važno. Osim prvoplasiranih, priliku da pokažu svoje programersko umijeće, pored državnog takmičenja, imale su sve škole i na nacionalnim i regionalnim takmičenjima. A digitalno doba nekima je poslužilo kao način za potencijalno rješenje dugogodišnjeg problema.
Živimo u vremenu gdje dominiraju informacione tehnologije, obrazovni sistem mora ostati u skladu sa stvarnim svijetom, agilan i relevantan. Tako smo smatrali da je ovo takmičenje jedinstvena prilika i odlična šansa kako za razvoj kritičkog mišljenja, rješavanja problema, kodiranja, tako i da pokušamo da uradimo nešto po ovom pitanju i riješimo ovaj naš višedecenijski problem. Njihov problem je neosvjetljena magistrala bez pješačkog prelaza i semafora, pa su svojim projektom Bezbjednost djece u zoni škole prikazali kako bi zaista trebalo da izgleda. Osluškujući potrebe nastavnika, Britanski savjet je izradio i priručnik u svijetu kodiranja koji predstavlja završni korak u procesu inovacije u nastavi. Zaista me raduje što će sve kolege širom Crne Gore od septembra imati jedno pomoćno didaktičko sredstvo u učionici, odnosno priručnik koji će im u mnogome olakšati realizaciju nastave kada je u pitanju programiranje. Mladim programerima želimo mnogo sreće u budućnosti.